aha mushomogu ongoma agizire ngo ofisi ya RDC yatunjiro kwetombwitwa kurgomba nyabuzare b'abantu abatuyiro mu bihome batarabire mu koti ngo ofisi ya RDC yatandikire kucyondoza aha nshongeji kwetombwitwa ko abantu kusanga batumbaje ngo babatwara umucume prisons batarabire mu koti tuka ofisi ya RDC tugiye kutondoza kukurire twafundira complex nk'ibiri abantu kugira ngo batuyire abanyabuzare babo abantu babo umukubona ko prisons batakarabire nkahe batakarabire mu koti konka turi tucondoza kumanya ni kireto ki how worship Mbabazi Mary Edith kurwa bemanja aha kote ya Rukungiri atangire kuhora ikikorwecho yaraganisa kwatanisa ofisi ya RDC base kondoza ayo njire yasima baramzi abatire mu rugo kugura emfarasi 10 yo kwera abana bato bakomirwe aha police tutwire turi kukigambaho ecyabana kuraraga bafite amatino kurara abana abari koresho bingeno imishango yo kwiba okwibe byo kurya ibitoke n'ubundi umwe nibita konka ati anabwe twino bugabe bwo kugira twino ubunanyisi bwo kureba ngo abana abo twabakuma kandi mbwene ntabwe cyo twagira mu rukiko gwito rwa district coordination committee members twayikoramo umurimo twagira ngo hakiri tubaronderage imifarasi babaga barinzire investigations bacyari kurondora ubujurizi abana bazaga kuza kubwayiraga babonaho kubandika imigongo Mbabazi Mary Edith ayo njire yashaba ebitongore nabo kwendeza abana batebirungi okwirukanjira abana aba abariko barindirwa ha polisi ahabo kuba umubaro gwabo ni gweyongera abere ni ntero muranga na other departments nka Rukungiri municipality na district leadership nabo bekoramo umurimo nigo bamajita turebe ngitwana twakorera hamwe tutekagamo inkoragana yo kugira ngo abana tubihege bari kuba bari ida ninga tusharo tubatware Rukungiri ninga nebinde bironke bitware imware turi gukora ni nabone babasa kwekoramo umurimo babase kurengana nitwe Bernard Atwesigire Community Service Officer ashabira abantu kukwatanisa nabo abarakorerezebwa ombyanga byabo gukora efubiro umwanya ya government okugira ngo bakore kurunje efubiro byabo kandi bahaburwe ubutagaruka kuhenda amateka batuye n'abandi binja bariko bari mu bihome bakora yo muhome abakoze ubushango buce mwe n'aba bantu tusubire twarebo bwiro bwo kwamaza mu cyome twarebe imanje z'abakozire bazicereza kandi abantu bamwe tubareze cyfubero cyoga kwambyaro isubeta community service icyo cyfubero ndimasa ngo umuntu nagaruka yakumana roye konga gukorana ya government kamarwaro kamashomero kamagombora namwe ninjangwa mwumbe mwabarebereho Arson mukuru wa ofisi by'amaka aha district ya Rukungiri asimire mfarasi eyibatunjire konka yagira ngo nubacetenga emfarasi ndijo kandi nazaburangiti utireho na transport yo kutwara abana umbihome byabo yashaba ngo abazire begisa abana babengesho bareke kwenda amateka bakahendera umbihome abana abatine tuzira abana bashatu bubiraho baza ha polisi bati nto kunyama konka mbona hati gacha bicumisha kugira ngo tuhabona kandi abana abo abundi abo kutwara abo inkoze bi tinobuza ubuhanga umunonga kubatwara mano bona bo baza ha polisi abo transport iteganisa zicererwa kubatwara mu byo gomwanya mbona tukabe nshaka kugira ngo abazire tuvumbiremo nankane community na naba RCS batiyambe abana abo turebe ngo twabatamegisho eyo kugira ngo tubahika aharevu yakora Wilberforce himsubwe ongom akuriro mukoro guho kwa emfarasi 10 kandi Mbabazi Mary Edith araganise kongera kukunga abandi baramuzi kugumana bahayo obuhwezi ahabana aba amakuraga gasha kwa Robert Mugabe umuru Rukungiri